Kia ora, te iwi e haere ake nei I te karere. Kua mate te pou tūwhera o mua o te kapa kahupeka, Shane Christie o te ati haunui a Pāpārangi, me Ngāti Kurawhatia. Toru tekau mā iwa o na tau. E whā ngā kapa haka I whānau mai I te marae o Hoani Waititi, ka tū kotahi ki te hāpai I te koronei hana tuatahi o Kuini ngā wai hono I te pō. He maha ngā marae e tau awhi haere ana I te kaupapa o te parakore, hei tohu I tā rātou taki hoki atu ki te tino rangatiratanga o te kai, I roto I o rātou hapori me o rātou kāinga. Kei aku nui, kei aku rahi tēnā koutou katoa. Hei tīmatanga mā tātou I tēnei rā, kua mate te pou tūwhera o mua o te kapa kahupeka, Shane Christie o te ati haunui a Pāpārangi me Ngāti Kurawhatia, toru tekau mā iwa o na tau. Rua tekau mā iwa ngā kēmu a Christie mā ngā kahupeka, ko ia hoki te kaiako ārai o te kapa kahupeka I te tau 2021 ki te tau 2022. I rita ia e toru tekau mā rua o na tau nā te maharawa o ngā tukinga ki tōna upoko me te kaha o te āninitanga I mahue mai. Ia te rā. Nā, ko ia tētahi, I te kōrero ki te tūmata nui mo ngā uauatanga I Pāki Aia, me tōna hauora ātinana āhine ngaro hoki. Ko Christie tētahi o ngā kai hāpai tuatahi o te tūwā papa Billy Guyton. He tūwā papa e tautoko ana I ngā kai tākaro, e raru nui ana I ngā tukinga upoko. Nō reira, kei te toa horopū o te iwi, haere ki te ope tauā o te pō. Tauārai te pō tī toko te ao mārama. He whā ngā kapa haka I whānau mai I te marae o Hoani Waititi, arā a te rautahi, te rōpū manutaki, ngā tūmanako me te taha tū, ka tū kotahi ki te hāpai I te koronei hana tuatahi o Kuini ngā wai hono I te pō. No te karere te whakamānawa I pōhiritia mātou ki āta mātakitaki mātou I tētahi o ngā haratau a te whare haka o Hoani Waititi marae. Ia rātou e whakangangahu ana I o rātou pūkenga mo te kaupapa nui kei mua I te aroaro. Kei ia rōpū tōna ake mana, e whakakotahi ana I raro I te maru o te whare haka o Hoani Waititi marae. Ka tū hono ngā tūmanako, te taha tū o te rangi, te rōpū manutaki ki te au, me te unga mea o te rautahi hoki. Nō reira, koera te kaupapa e haka rite. Ko te manako ia, kia rangatira, kia rite te rangatira o tō mātautu ki te rangatira o te kaupapa. Ko whakapau kaha rātau I ngā tini haura ki a rātau waiata haka, nekehanga kia tika ai te whakarite I tō rātau whakamiha ki te kuini Māori. Mātua rā te kōrero a tō tātou pāpā pita, mā te kotahitanga e whaikaha I tātou. Mā te aha I tēnei, hei whakatinanatanga o te kotahitanga. Aha koa he toa whakataetai e nei rōpū I runga I te atamira o te matatini, he rereke te wairua I konei. He nostalgia rawa tēnei nohotahi, kia ku whaia, kia ku pāpā o te rōpū manutaki, te waiata, I ngā tino waiata o te rōpū manutaki. Ka mutu ko te nohotahi ki ngā huanga o te tahatū, me te o mātou tamariki o te wharekura Hoani Waititi. Ko te āhuatanga miharo o tēnei kaupapa ko ngā tamariki e tūtaki ana ki o rātou I hopu manoa I te wāhi kotahi. E kite ana I ngā piki tūranga I roto I ngā tamariki, ahakoa oma haere ana rātou e ako tonu ana, ka tai ki te kāinga ko rātou tērā, kua mau ki ngā kupu, ko ngā paki ki ngā mātua tērā e ako tonu ana. Me ki ko tētahi o ngā tino whare hoki, o tō mātou kapa ko te whare tūtau o Aotearoa, ko ia rā hoki, I Hoani Waititi mai te tau 1923, ko Papa Paura tērā, ko Papa Jason tērā, e noho nei, nā wai ko taku pāpā, ko Papa Manu, tērā reanga o ngā tino toa, ngā toa tūtaua o Hoani Waititi. Mi ana ki te iwi, mi ana ki tō tātou ariki nui me
tona whare matāho ariki pai mariri. E tū ko tahi ana te whare haka o Hoani Waititi Marae i te rā horoi, te tua ono o he petema, i te koro nei hana tuatahi o tō tātou kuini Māori. Mārena mane, te karere. Hi kaka ana ki te mātakitaki i tā rātou tū. Hoi anora, he whai hua ana ngā uri ko roa e noho ko ke i ana i o rātou marae i te kaupapa e ki ane ko tū matai au. Ko tōna ngako, he tū hono hono i te tangata ki tōna whenua kia ako ai i ngā tikanga marae me ngā tini āhuatanga o te ao Māori. Hei tā te kai whakamana i te kaupapa, hei tā te kuru white no te poroporo, ko etahi ko taka ki te he i ngā tau o mua, nō reira koe nei tētahi ara tika hei whai marātau. Anei ngā kōrero a Mokonui Ārangi Edmonds. Te poi honga o pūnga o nori tono takau te ororo, i te ororo. Taki rere ana ko ngā karakia. I te whakarewanga ake o tū matai o. Nau mai whakatau mai, arā ki ringa ki tēnei o ngā kaupapa o tātou a tū matai o. Tēnei kaupapa whakarau ora reo. Tēnei kaupapa whakapiki oranga, whakapiki wairua. Ero, hara mai te Māori, haumi e. Te e mōku me tikei. Mō nā whānau he kimi e huarahi pai mō rātou. He kaupapa whakakau i te hunga e noho mamāwana i o rātou marae. Ko ngā mahi a te Morangi, te whai. It's a big change for me. Like you said, coming from prison, brother, I done over 13 years prison, and I don't wish that upon anyone. But do the crime, do the time. They say I've definitely done my time, and I'm now here trying to reconnect with my Māoritanga. I wasn't raised in a marae. I was raised in Australia, so yeah, I was felt quite disconnected. Te kauwiki te roa o te kaupapa, i raro i ngā tauwhinatanga a te nukunuku rei. I te whāinga kia noho tangata whenua i ngā mahi a te Aomorangi, hei te kainamutanga o te wiki whakamutunga. Ai, ko tēnei te wānanga tuatahi a tinana nei, te nui o ngā mahi, te nuinga o ngā mahi, arā kai runga te purangi. Ai puahiri ka rere mai te maramara iho. For me, brother, getting back to the basics of pepeha. So the structure that Bro's created is a 12-week process, I believe, and each week we're online, moving from week to week, learning things, but the main thing for me was reconnecting with my identity and my pepeha, although I sort of knew it's been good rekindling that. My biggest takeaway is that I've been able to learn some karakia, some takutaki. Another thing is the mātauranga for waka. That's another big thing I'm passionate about, waitangi, so there's opportunity here to get myself into that kind of spaces, which is something I've never done before. Ka mutu, hei tā ngā parata nei, mā te ahurea Māori te hunga rangatahi e ārahi, ki te ara o te tika. It can help young fellas if we can get them re-engaged, brother, with their Māori side, because here you can be mischief on your marae, you can be you, brother. And I believe that te ao Māori, for our people, for especially for our younger generation, everything we do must be for our mokopuna, focus on them. That way when we leave, we know that we've kept them something safe and, a safe whare to carry on whilst we are no longer here. Hei te wiki whakanui i a waitangi ki te ai ngā hua o tū matai o. Mokonui Ārangi, haere huka Edmonds, Pūkāia. E karema hei muri ake i ngā whakatairanga. Ka whakawhiti atu tātou ki Antarctica. Tokorua ngā Māori kei reira. Nā te ahai. Kia mau tonu mai. Hoki mai anō ki te karere i haere rāua ki tētahi wāhi, ko te nuinga o tātou tino kōrero atu nei e haere atu. Ko te wāhi e kōrero hia nei, ko te tiri o te moana me ki ake ko te kōpakatanga nui ki te tonga Antarctica. Nā te aha, a rangi mātāmua o Ngaitū Hoi o rāua ko Mataia Kepa o te aroa me Maniapoto i haere atu ai ki tērā wāhi, makariri, kōkei, kore makitānara, kore moenga hānea nea, kore aha, kia tahuri ake tātou
tātou ki ngā koro rā e rua nei ki a Mataia rāua korangi i naia nei me te whakautu ki taua pātai. E hoa mā kei te pēhea kōrua i roto i tēnā pito makariri o te ao nei. Kei te tino pai māu he hoskari, kei te tino oraro atu. E ki te anau i a Mataia kei te mau tarau poto te ahune kāri pēra rawa te makariri engari. E rangi, nā te aha kōrua i haere ai ki te tiri o te moana. He aha ko ia te kaupapa i tai atu ai kōrua ki kona? Atu i te kreme whenua e hoa. Kua tai mai māua ki te titiro ki te āhua o ngā whetū ki konei. Koe rā te tino kaupapa. Mohio koe he rireke te ahu o ngā whetū i te wai wehe o tātou tīpuna mai Hawaii ki Aotearoa. Ana māua kua tai mai ki tēnei wāhi ki tēnei whenua, ki te titiro, ki te āhua o te rā, o te marama, me ngā whetū, ki te wānanga i etahi kōrero pēnei te hononga o ngā whetū ki te taiao. Pehea te hononga o te rewatanga mai o ngā whetū, o tēnei whenua ki te taiao, ki ngā koro rā, ki ngā kararehe, ki te āhua o tēnei whenua. Nō reira koe rā te tino kaupapa o tēnei haerenga mai. Ka pai. Ka whakawhiti atu kia koe Mataia me taku hari koa kai roto koe i te kōwhai me te pango i ainei kua mōhio te ao katoa kua tai atu a Waikite ki Antarctica, engari e hoa. E hoa, hea ngā momo mātauranga, hou kua puta ke kia kōrua. Tēnā koe te manahau i tērā pātai. Kia hoki no ake ki te tapanga o Aotearoa, no te kitenga i te Aoroa, ka tapā Aotearoa ko Aotearoa. Ko māua i haere mai ki konei, kua ki te māua i tētahi whakawhānuitanga no te tuakiri o Tangaroa. O Tangaroa tio huka kei wahonei. Tērā, he tanga o te tio whenua i konei ki te tio a moana. Nō reira he whakawhānui te portfolio o Tangaroa tētahi mahi nui whakaharahara. Te tuarua o ngā kaupapa ko te wete i taku tohu kairangi. Ko te hoki anō ki roto ki tētahi āhuatanga manene. He whenua manene a Aotearoa i te taitanga atu a te Māori ki reira ka tīmata ia ki te waihanga i ana karakia mo tērā whenua manene e manaki hia mai ai te toi ora o te iwi. Nō reira ko te haere mai ki konei hea etahi āhuatanga manene kua ki tēnei ahau. Ko ai hoki ngā atua kei konei, kaore arongo i konei, kaore a haumia i konei, nō reira hea te āhua o te karakia e ai ki te takoto o tēnei whenua. Karawe. Rangi, pēhea tā kōrua whakakāinga i a kōrua ki tēnā wāhi hou. I ua i a hua māmarane i aha kōrua kia hānea ai tā kōrua noho ki tēnā pito o te ao ki te tiri o te moana. Waimaria māua ko Mataia i tētahi he Māori hoki. Nō roto o te whakatōhea kei konei e mahi ana. Nō reira, kei konei tētahi kāhui Māori e noho tahi ana ki tēnei whare. Te ngā kai mahi katoa no Aotearoa. Nō reira, e hare te me he rereke, he tauhau ngā mea katoa kia māua me tēnei iwi. Kei waho ko tētahi pou, nā Fane Robinson, tētahi whakairo e tuanakiwa ki te taho te tohu Scott Base. Nō reira, e nei tohu katoa he whakawhenua nei a māua ko Mataia ki tēnei whenua. Ka tahi karua, tēnei rōpū, ngā kaimahi o tēnei wāhi heiwi manaki, heiwi marae. Te whāngai a māua, te manaki a māua, nō reira, he tino hānea te noho ki tēnei whenua. Mataia, hea ngā kōrero mo te aria, mo te whakaaro rānei o etahi i tai atu o tātou tūpuna ki tēnā pito o te ao. Kei te pono tēnā kōrero, he harānei ngā kōrero e hāpai ana i tēnā aria o etahi e ki ana ai. I tai ngā mātua tūpuna Māori ki tēnā pito o te ao. He whakautu i tērā pātai, kārau e takahi ngā pūrākau tuakiri a etahi. Engari ko taku titiro ki te wāhi nei, uaua kia tae Māori mai te tangata ki konei. Ngā kaka Māori aha kua pēhea nei te nui o te uhia o te korowai, kāre rawa koe tae mai ki konei, pērā rawa te makariri. Engari nō roto i te hangarau, anei mātou kua whai wāhi mai nei ki konei. E hara i te mea, i haere mai mātou ki te whakakahore i ngā kōrero tuku iho,
engari ki te whakawhānui ake i te ahurea Māori, me te mātauranga Māori e ai ki te ao. Ko tētai pōhehe nui, ko te mātauranga Māori ka tīmata i Hawaii ka mutu ki Aotearoa. Kau, kua tai etahi o tātou uri kia hitareiria, he hekenga anō tērā, hekenga tua whāpea tēnei mai te hekenga i Hawaii ki Aotearoa. Tāua ki tēnā whakaaro e hoa mihi ana ki a koe i tēnā whakaaro, ko tāua ki tēnā momo whakapai. Hoi no, hei whakakapi ake, pātai tēnei ki a kōrua tahi. Ko tai kōrua ki te tiri o te moana i ainei, ki te kōpaka tanga nui ki te tonga o te ao nei, ai rānei. Ka hoki anō kōrua tōna wā, ka mātua rānei tēnei hīkoi ko tahi nei ki kona. Kei te pirangi mā o te hoki mai. Kei te pirangi mā o te hoki mai koe i heke te pai mahana ki te -39, ka puta māua ki waho ki te tiro ki te āhua o tēnei kāinga. Engari, he atāhua, he momo atāhuatanga kai tēnei whenua nō reira pirangi au te hoki mai. Mena, ka pōhiri tia kōrua ke hoki, ka hoki kōrua. Tētahi tokorua. E mihi ane ki a kōrua tahi, ngā manaakitanga ki runga ki a kōrua, hoki ora mai ki te kāinga, ne? E tatari ana mātou ki a kōrua. Tēnā kōrua. Ora. Hai, marika, mataia ke parawa ko rangi mā tā mua ana, kei te tiri o te moana, kei te kōpakatanga ki te tonga o te ao e kororo mai ana ki a tātou. Kei whia ke mai. Hoi anō rei tiwi, he maha ngā marae e tauawhi haere ana i te kaupapa o te parakore. Hei tohu i tā rātou taki hoki atu ki te tinoranga tiratanga o te kai, i roto i o rātou hapori me o rātou kāinga. E rongo nui ana te tarahiti o matawhānui i rāhui pōkeka, mō tā rātou hōtaka ka hui tua. Nā, he hōtaka ia tēnei i take a mai rā i te maramataka Māori me te mātau o te hunga rangatahi. Ināia nei, e mahitahi ana a parakore kia ka hui tua, kia tahuri ake tātou. If this is going around some native tree restoration space, ko te tiaki tai ao i roto i te kapu o te ringaringa o te hāpori Māori. He kaupapa rongonui tēnei ki roto i a mātou māra, tēnei ata, a ka hara mai ngā tuhunga o te science meki ki te whakawhiti kōrero a te whakarohi ngā kaupapa o te parakore. I mahitahi te trahiti o matawhānui ngā hapu me ngā marae o rāhui pōkeka me te rōpū tiaki tai ao o parakore. A project like this is a localized solution on site, on the whenua, within our community, and it gives us that food security, that food sovereignty, that soil sovereignty, the control over how we're sourcing our kai, how we're growing our kai, and that we have the power to make that all happen. Ko ka hui tua he māra kai e rongo nui ana mo te tōia mai i te maramataka Māori ki roto i te whakaaro o ngā tamariki ki roto i ngā kura. Here at Kahui Tua, our community mara, these values kind of resonate with Matawhānui, our trust here, our hapu trust, and around self-sustainability, and around feeding continue to feed our hapori, but also we're always open to the mātauranga to blend in with our own maramataka and our own mātauranga Māori. Ko te mātauranga o te parakore ka whāngai i te hauora o te whānau. It helps us to build an understanding around the whakapapa of our kai. We know what goes into our soils, that grows our food, that goes into our tinana. So it's the full cycle of life in that sense, that your food waste is part of that story that creates our soil, which creates our healthy food, which creates our healthy whānau. Pōtaka maipi, te karere. Hoi nō rai tiwi, hei muri ake i te whakatā poto, ko te tānga manawa mō tātou i te rānei. Ara, ko te whakawahinga o Kingi Tūheitia i te tau 2010. Hoki mai anō ki te karere, hei tānga manawa mō tātou i te rānei, ko te whakawahinga o Kingi Tūheitia i te tau 2010. Ara, ko tōna ekenga ki te ahurewa tapu o tōna kōkara. Hinga atu he te kura, ara mai anō he te kura.
E iwa e rangi tāpua mai tā tātou tama hei kingi. Hei kingi. Ko te ariki nui tū hei tia paki, te taitama a te ātairangi kāhu. E iwa e rangi tāpua mai tā tātou tama hei aha. Hei tua i hau. Rima te kaumātahi o na tau, e toru a na tamariki, ko te atawhai tōna hoa rangatira. Hei te ariki ia i Ukrasti, te upoko tahai. Nā nei atu hei tia i karanga, hei kinga mo tau. I kuraina atu hei tia ki rākau mangamanga me hato tīpene, he kai tohu tikanga āia mo te wānanga o Aotearoa. E hara i te mea he tauhau atu hei tia ki ngā mahi a te ariki nui. I mua he māngai ia mo tōna māma i ngā huihuinga a te iwi. I te kōrero atu māteu o Ngāti Porou ki tana tam. Ka hoki atua Ngāti Porou me tana mana. Engari ki te hia koe he āwhina he tautoko. Hoi anō tāu e kranga mai. Engari nā tāna whaia i whakatupereangia te ara ki te ao whānui ne. Ko tāna he whakaeke te ngā kaupapa katoa te ki ingitanga. Kia noho mai ia, hei pau ārahi, hei pau toko manawa, hei pupuru i te taonga. Engari e pai anu, kei ko nei tāna iwi hei awhina, hei whakatinana tia katoa e rā kaupapa. Ko tāna noho mai rungi te taumata. Te taonga taumatu, koina ake. He piko he kuini, he piko he kiingi. Shane Taurima, te karare. Shane Taurima, kuia kai a koe taku hoa, hoi anora e tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Koena tā te karare i tēnei rā e mihi ana tūrou, Hawaiki. Ko te reo, te take.